ukuthi bamahlabo kunabantu abayebebulala becabanga ukuthi babulala ngenhloso kanti babulala ngokungenhloso. Bokuthatha omunye umuntu uwenza umsebenzi wakho awuphumelela awufiki kwabadala awuthothi igcine kudlika abantu bajabule ekhaya kanti umsebenzi awukho kwawona ubulele lowo muntu lo kufana ukuthi silwana usifele nje sifele ize uthe wenza umsebenzi wangaphumelela akazi nokuthi ubulale kungenhloso kuthiwani ngaleso silwane sife kanjalo nangalowo muntu obulele kanjalo. Ya lo muntu obulele kanjalo khohliswe ngabantu futhi ukhohliswe ngoyise abamtshela ukuthi isilwane masibulawa siyadliwa ngaphambi kokuthi sinikezwe abantu abadala. Akekho umuntu ongadla ashiyele ubaba wakhe ngoba ubaba uNkulunkulu. Mawenza umsebenzi ubonga ingane uyibonga kubantu abadala. Mawenza umsebenzi ubonga imoto uyibonga kubantu abadala. Kufuneka leyo nto owenza ngayo lokho kudla leyo obonga ngayo leyo moto leyo mbuzi ngabe imbuzi ilale emsamo kungalahleki ngisho inyama engangozipho. Futhi kule yambuzi konke ukudla okudliwa la ekhaya akube khona emsamo. Okungaba ngabikho emsamo mase kudliwa le nyama akungadliwa la ekhaya. Mabazongena bona badle baqeda ukudla bese bezobuka nina kusasa ukuthi nizodla kanjani. Ngokwabo ngempela lokhu ukudla belukwenzile. Makade niubeka ngosawoti lapha emsamo nani nizodla inyama enginasawoti. Njengola kanje la ekhaya kulinyama ekhona ayinaswayi. Akekho ngathi ake wadla impepho loswayi. Iswayi abantu bayiphathela bona ifakwe la ekhaya inyama iswayi. Ngoba akasuka kade kungabekwe iswayi emsamo. Ngezwakala okusho ukuthi ababukeli bazoqaphela ukuthi mangabe benza umsebenzi bezobeka ojeri noCustard ngakusasa kumele yonke into enizoyisebenzisa ngakusasa ibe khona emsamo konke ngisho abekuthiwa nizophuza kulowo muzi lo niphuza utshwala kusho ukuthi kufuneka kube khona ukhambe ngabe ngabantu botshwala nina bakho drink kufuneka ibhodlela emsamo likakho drink kufuneka ikomishi yempuphu emsamo emelele ukuthi nizodla uphuthu nizophuza izodla idokwe nizophuza iphalishi yokomishi yempuphu kufuneka kube khona inkomishi elayise emsamo akuphekwa kubekwa njengoba kunjalo nje ngoba nayo imbuzi nenkomo lebekwe lapha emsamo akuphekiwe abantu abadala kuphekwa kodwa bona bazidlela kunjalo. Kunehlokwane esingenayo njengamanje sisekulesi sihloko esikusona ihloko besingahlelelwe babukeli mhlambe nawe bungaba nombuzo kunombuzo engengawubuzwa enye inkosana la isahamba izindlela kaSizana engibuzile nje ukuthi ngayeke wayekela kanjani ukwenza into enje zasemhlabeni ngayitshela ngathi mina kusenhlizweni yakho babamahlobo kunabantu abahluphayo ngembuzo babuza ukuthi ena utshwala iNazaretha liyekela kanjani ukukhaya kwabo ubika kanjani akusichazele nje ukuthi utshwala iNazaretha kunini lapho kufuneka liyeke ukugawa utshwala emzini wakhe. iNazaretha masel bhabhadisiwe laphenduka laba iNazaretha mali nomndeni lifuna inkabi noma iduna bese ligaya utshwala kakhulu bese liubiza umndeni uzodla ukudla lithi liyavalisa namhlanje utshwala ekhaya kunakuphinde kwenziwe ngoba utshwala abungeni ngaphakathi kwamatshe amhlophe lapho kunamatshe khona osekupendwe nje umzosungezwa ngamatshe amhlophe abungeni utshwala lapho makube bangena utshwala kufuneka kubulawa imbuzi thatha inyongo uhlanjulule wonke umuzi uhlanjulule ukuthi kungena utshwala ngoba usukhiphela abantu kuzofa umuntu phela ofunga laba abantu bagezile bangenisa ezulwini usuphinde wenizokwenza utshwala ekhaya baphumile ezulwini bazokwenza umsebenzi bacela kuShembe ukuthi abazokwenza bese kulo msebenzi owenziwe la ekhaya ufuna makuphela umsebenzi bamuke babuyele kube ezulwini basemsebenzi wasezulwini manje bese notshwala ngeke bakwazi ukubuyela abasabuyele ezulwini benuka utshwala kufuneka bagezwe lobu utshwala bese bekwazi ukubuyela ezulwini sebehlambulukile mhlawumbe kwabo bokuhlambuluke wonke umuzi. Baba kuselapho baba ke ngibuze ke nami mhlambe kancane kafushane ukuthi uma mhlambe ke ubaba ukwenzile ke lobutshwala lo mhlambe wakwenza lobutshwala bese kuthi mhlambe ekugcineni wangabe usaya ke ukuthola lembuzi le yokuthi uhlambuluke mhlambe kunabungozi buni mhlambe umuntu engagcina ethole ubungozi obungaka ubungozi ozobuthola lapho ngoba usubuyisa abantu ezulwini wena ubusubangenisa ezulwini ubungozi obuthola lapho ingane izoba zidakho uzothi ukuthi ukhulela umfazi maqede athanda utshwala la ekhaya ngoba wena ubuyisa utshwala wabenza la ekhaya wangawugeza umuzi mina ngibeza utshwala ngesikhathi ngikano unkosikazi number 5 ngabizwa yuthi ngoTafrikop lapho abantu bakamaseko bayakuthanda utshwala cela ubenzele utshwala ngathi baba nganguphatha uSathane wathi ngiyacela senzele ingane eyami ingane yenzele ingane ngoba ngeyami ngahamba ngafika wathi baba ngitshela abantu abakwazi ukwenza utshwala ngikuthenge ngithumela abantu abakuphathayo bakuthenga kwathengwa kwaba ngangamanzi okuphala ikhuma kwathi lapho kuphela khona utshwala bafika abanikazi bomuzi bethuthele kabi bathi
sifuna ukumuka manje lokhu sihlezi la ngoba ungenisa utshwala like uShembe benzo kwakube ezulwini geza umuzi ufuna imbuzi ugeza umuzi ukuze simuke sibuyele ezulwini thina mayifuna imbuzi ngageza umuzi ngase ngasitanga nakuphinda ngenza utshwala ekhaya la manje noma ngabe ngenza umsebenzi ongakanani utshwala bobibikho ngoba ngabageza mina ngabangenisa ezulwini bonke angazi baba noma wayekubongela umntazethu noma wayenzeni kodwa mina ngabageza ngakhipha imbuzi eziwu4 ngazobageza la ekhaya ngaphinde ngabageza elini sekukaningi kutheni indaba ngageza okusho ukuthi ke babukeli nisuke manibona utshwala busuke bungekho emzini amananza kusuke kungachaza ukuthi ayikho imali yokubenza kusuke kukhona lokho kusuke kukhona ekhaya kusuke kumele utshwala ngithi baba mahlobo okusuke abantu abangayijabulisa ngakho ngaphandle kotshwala kukhona enye into engabenza bephume bejabule bengacabanganga ukuthi awu utshwala bebungekho lapha ngiyathemba babukela ukuthi niphenduleke kahle njengamanje kulezi ihlokwana zethu ebese nihlelele zona babaza abantu ababesetekisini kwafa abantu ngishayela imoto wasinda mina ngedwa ngicela wabangiqoqela abantu nayo inkomo nembuzi mayetheli uShembe inkosi ibuze sebaqoqile bonke sebefake esibili nentethelelo konke nentethelelo konke kuhlangane kule nkomo nembuzi hayi itholele inkomo hayi imbuzi isinyane lembuzi imbuzi kufuneka lezi zinto zibe ngeyibhekileyo zombili unganikeli kuNkulunkulu ngento esolekayo nikela uNkulunkulu ngento nje ekhulekile abayibuka bonke abantu bayihawukela impela baba mahlobo ke esazo ubaba ichaza ngisacela ukubuza ke baba mahlobo ngoba khona la esigabeni ubaba kade wathi usithintela kusona so sezibani njengoba umfowethu esebuzile ke nje ngengozi yetekisi esukuyenze mhlambe yenzeke kuyena njengo driver uma seyonikela izibani ke zalabo bantu ke njengoba esebenikelele ngenkomo nanembuzi uma sekumele ubakhanyisele izibani mhlambe kungamela ukuthi uwenze kanjani mongukuthi ukhanyisela labo bantu abakanjalo baba shona kusonde sanda noma no300 noma no400 noma namalini kodwa ebhekileyo baba ngizokhokhela izibani zabo bonke labo bantu abafa emotini Shembe yabasi one by one Shembe kusena umfundisi Shembe uqobo lokaNkulunkulu badalwe nguye futhi nengozi leyo yadalwe uye ngomuntu wayekwazi akwenza ngoba yikho ingozi engehla Shembe ngasi babukeli ake sikhulumeni ke manje sisekhona engozini yokubulala la kunencwadi efundwayo ehlabelelo lapha kunevesi engiye ngilithanda emthandazweni wesabatha engiye ngithi nigcine imithetho yakhe nilobe noJehova inceke yakhe uMose emthethweni kaMose kunevesi lapha lesikhona emthethweni elishumi ethi ena ungabulali bamahlobo sekubulaleni ake sithi ngabulala isilwane ngengozi ukubulala asikhulumi ngokubulala umuntu kuphela mhlambe ngabulala isilwane ake sikhulumeni manje ngokufa kwesilwane ukuthi isilwane safa ngengozi noma safa ngephutha futhi ngesinjani isilwane sifa ngephutha kuningi nathi lokhuzana indaba shibikhuluma ngakho lapha ya bengicela ukubhabhadisa umuntu elinda benenkinga kulonyaka lo ngabhabhadisa abantu abanezono engingazejwayele exakileyo manje ke asixaki isono uma uShembe ngakuwe uyawusuka ekuShembe uthi umuntu uzovuma isono uthi umuntu baba mangelusa imbongolo lihluphi ihamba kakhulu ayihlupho lembongolo lihamba kakhulu engishaya umkhulu engishayile mbongolo ngihambe ngiyilande ngangisazi baba noma ngathatha isikhano noma ngathatha inayithi ngayikhokhamela mina ngaze nqomane lesona isizathu kodwa namhlanje sengiyasazi ngoba nginoShembe ngasuka lapho ngayibaba baba cela baba buye eceleni bantathi uthange baba phosela namhlanje kunabantu abavuma izono engakaze ngisizwe ngiqala ukusizwa ngathi mangithi nje baba uthi wabula imbongolo manje wathi cha ngalethi imbuzi enkulu wakhipha umphefumulo noma isiphi isilwane emfundisi esibulawe umuntu engahlosile ukusibulala kufuneka manje sizosinikela lapha ecentethelo lesosilwane azosinikelela nembuzi ebhekileyo uvusa umphefumulo wale mbongolo uvusa umphefumulo wale yambuzi khona ukuthi ujikijele ushaya intiflo khona lapho leyo nto ayifi le kufuneka ucentethelo kuleyo nto leyo umfundisi engakabi Nazareth wayephethe 9mm enqamule efuna umsebenzi kwaphuma inja bayibuka abanikazi bayo ile ngisamabele yesa kuyathiya wathi ayikhuza abangamnaka bathula nje abanikazi babo bayibuka wabona ngoba kanti abanikazi babo bayibhekile ngohoshi 9mm eshaya inja wayibulala lenja ayibulele kanti nabantwana abawu12 bafa bonke laba bantwana ngoba unina kasekho bazomude kuyena wabathe wenza ngalunga lutho ukuthi manje ukuthuza uthola umsebenzi noma uzothola imali
anela ibone lenja kuphidlike yonke le nto le abeyithengisile wagcina wafika kimi wathi ninkinga nje ngamtshela hayi hamba unikelele lenja kanje uNkulunkulu ngeke iphinde ikuhluphe uhamba wayinikelela kaze ubuye imhluphe okuchaza ukuthi noma isiphi isilwane mawusibulele ngisho inkomo iyadliwa imbuzi yadliwa kodwa mawuyibulele ngokungemthetho ishaye yafa ayibusiswe nakubusiswa ishanje yafa funeka uyokhokha umphefumulo wayo kubaba ngembuzi. Ngibuze ke baba ngoba kuyenzeka uthola ukuthi unqamla ngemonto mhlambe ungabonanga ukuthi isilwane sinyo sishayile emgwaqweni mhlambe ubunqamula ngokuhlwa wasuthi uthi sasesingena wasusishaya mhlambe sabuyela eceleni waqhubeka wedlula ngokuthi mhlambe indawo obukuyona ngiyakalekisa ayibanga inhle uyesaba ukuma kuyona uma ungasibonanga leso silwane baba mhlambe uma uyonikela phambi komnikazi uma uyonikela nje phambi kweShembe uyosana embuzi ubulele ini phefumulo ushayisa inyoka endleleni funeka usenembuzi kuShembe cela umthetheli uyanyoka manje bakuthiya inyoka lomuntu benqamba indlela into nje oyibulele isilwane ayikho indlela yokuthi ungayinikelela nje ngaphandle kokuletha imbuzi ukuze umphefumulo wayo ngezona izilwane ke baba mhlambe uma ziyakhanyiselwa yini zona izilwane ibani mhlambe njengabantu akakasho kusuke sekuphelele mhlambe lapho mawusucelela intethelo nje kuphelele akakasho umnikazi wazo ngelizila ngokuyokwenzeka lokho asho umnikazi wazo ukuthi beziwa kanjani ngazo maye mzukwana wapho wathi nje ziyalayithelwa ibani bonke abantu balayithe ibani balayithelwa nabayibulalayo